nego pastor cyangwa umwarimu meshaka ndambana abizi kundusha noneho hari ikintu jaba muri ino minsi nibajijeho n'ubu ntigeze mbona igisubizo. Yesu aje gusezera abigishwa be yarabwiye ngo ndagiye ngiye kubateguriza aho muzoba, ngiye kubakira amazu muzoba abandi ntigenda neza. Yesu aragenda, nyuma yahagiye ntiyagarutse kubabwira nti amazu gararuruje icumbi muzobamwo nararangije asigaye gamwitegure kugenda no kugenda. Ntiyagarutse ngo atubwire, ntiyagarutse ngo abwire abigishwa. Yatangaye mataka yo ngo buce arasoza ndije mu bango Yesu ngo azo nk'umujura. Sino bigenze bite?